Katkum nagi kubor balayo alum na itu bakari Russia kelatar bombyang ya kari Ukraine hadin bakala bana ya kubor bakari Ukraine kelapan kre ya ketia rilet ma kibat mai. Ha kate gajing penptai bom na itu ba arpsan ngut kibreu keladu laga jong gajing em kentobro ya ki kelung kena. Ha kabau bom lahap agi ying bakisa hapneng kanong ba uman. Kawai kalong kami baka kun kentai ke badang lais nam kartaru kelak-kelat hasan kapasa hapo kanong ba deni pro. Kanong ba uman kadai gajaka ha kabaka Russia kelapan kre abha manhiar thma ha kabaka ying kabak kendai mala galak halem baik kram hadin ba unam ding uba kelater ula penjulor baik pom. Kanai gajing ja kelaja kapor sau bajem step ha kabak barok kire gudang yot ya lengai. Susu uwe ne kinong song ha kata gajaka u oles kandar lai fan stam karta ulai itu mauru na bayot ya ulai esngau kata gajing sawa kai bom basher kai. Gajing sawa song thau su ulaki ban pe indai ulayo e baitang ki yit ki ba pai sane satai. Karno kalong gajing isir kai bat iting bha ban pe. Kumju iwe itemen breu balan repos nam karta tarbai dang ai jing kren bat kila patai kebor ilaong ba kalapan kan det threat habayo esngau gajing thai bom pas ngau trembha. Iong ru bah kata kapor iyo ngau kasur kelung bayam na ki baye sa marjan. Kumha kata kapor kila persyang kilat klenti bana yarap iki breu ndai omla li ye namar ki jing bakila sa ladap da kiding bakalang pat katedam bakiu kirong sun. Susu presiden dari Ukraine ulaong ba sipot ligi building kila pra hakane kanong ba uman pat ong ru ba kane gajing sa her thma kapan i ba kiri kaparthai hidon kam ban simkia ban persya bat pensitom ya kari Russia kabla le dusman ya kari Ukraine.